Warning: the following scenes may be sensitive to some blinks. Viewer discretion is advised. In this video, muramig na sa sulod sa party. Oh no. Walay concert karong pandemic. So himo na lang Yo, sila pangusay. galbong. Okay. English para What? Oh no. Come a little closer 'cause you look a thirsty. You could Apil take a sila. look, but it's too Kauban sila sa cold to bite the same me. place. You're the Mag-film one lang being tong chosen, play the Sicily part na like lang. Diniguro. Moses. English man na. So Sa title ba close mo? with the kiss. English is dito. Jiso, asa na? Wala si Selena ba? Wala sila kauban sa bag. Kubit man, kubit. bawal na mag-travel. Oh, English dito. Let's go. Let's go. Green lang yung book ni Lisa. Wig yun eh. Keep it moving like my Lisa. Think to fly, but where you be some Mona Lisa? Kinda Lisa needs some. Give it an ice cream. Kanta nga sila baby. What? Okay. Oh. Si ano. Okay. Yes, ayos. Book ni Ayos ang Jane music murag video. siyan sa si Louis. Si Selena kasi si Selena. Inana ang outfit nila Blackpink kasabuan nila. English man ang kuan mostly murag dapat dynamite but it is English na kita na. What? Wala ka daw. Oh, diba 5 seconds? Oh, diba mo kung part ni Jesus. Chillin', ice cream, chillin'. What up? Alam niya, mukha ko na yun. Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. Select. Bakit na naman? Damn it, kanya, cheetah, Billy's, made. Think to fly, but where you be some Mona Lisa? Kinda Lisa needs some ice cream and a treat. Mag-vibe din sa ice cream cake. Ice cream. Okay. Okay, BTS na po. Ayos ang Wala, music wala, video. wala, ano no, Blackpink in your area. Pinag-umis eh. Kalimang membro sa Black. Siligan ng munggo. Ay, ginisara mo. Ginis ang munggoy. Dili, sinigang. Kana, Sinigang na po. Judian Santos, sinigang na munggo. What? Style. Oh. What? Sinigang na munggo? What? Ikapi na tanan. Let's go. Okay na na. Oh no! Sinigang na munggo? What? Dagdag kaalaman. Gusto niyo magluto ng munggo. Gawin nating Sinigang na munggo. law. Sinab- Uy, na with munggo. Munggo. Weird kayo ba? Kitchenomics. Kapila na lang ng lusog notes. Law uy recipe. Lao ug si Uy. Law uy. Okay. Oh, may natutunan po ang ating mga blinks sa panonood. Lao Uy. Sa inyo ang sa inyong kwan sa music. 8 out of 10. Jisoo deserve better. Ayos ang music video sa Blackpink. Tapos Okay. ka ng ang Blackpink ba kay wala may concert. Nagbuhat lang sila album. Wait lang. After na ko gipaminaw ang ice cream sa Blackpink, that's all I have to say. Somehow, nag-expect do ang mga tao na muraog as if it's your last ang vibe sa song. Pero, it's different. Mag-vibe din sa ice cream cake. Actually, ang mahuna-hunaan ako ng parehag tono or type na kanta is, do you know the song Paper Planes by MIA? I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, Ay ingon na ang chorus daw sa ice cream is murag flat na murag di nimo may balaan or ma-distinguish kung chorus na ba siya because subtle lang kaayo ang transition ba like play the part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet.
But nagi yung mga kanta na inana ang structure. Then na-issue po daw tong kay pareha lang ang choreographer sa Ice Cream o sa Ice Cream Cake sa Red Velvet. 5 years ago is gi-recycle lang daw niya ang choreo. Maybe nahutdan lang siya og creativity but di man kay siya dako gyud kay na issue. Unta dili himo ang dakong issue sa girls. Sa patong ubang issue atong na daw lyrics na Moses, whatever. Personally, I could rank it like 8 out of 10. Then timing po kayo na well si Selena man ang featuring, mostly English, like 90% English. Pero ang problema si Jisoo, pila lang daw ka seconds. Jisoo deserve better. And the same po ba na ay ang Dynamite sa BTS English, fully English song. So interesting. Kaya interesting mapaminawan ang ilang full album na magawa sa October. Well, kulat lang taan eh. I wish the girls the best. I just wish we could think of a great way to welcome her. Well, sometimes it helps to have a special place to sit and think. Like the idea then.